Ka United Democratic Party UDP kalajit yang nongelam kaliang persya ke KHADC ubat Tito Starwell Khan kum General Secretary batmai ke parti. Ya kanela penbenada Presiden ke UDP ubat Medba Lingdo hadin ba ulakhat pelong ya jingalang joka Central Executive Committee CEC kepala long haka pratrik nailar. Da kawai kasur ngila menjur ya kerteng jong ubat Tito Starwell Khan kum General Secretary batmai ke parti. Ong ubat medba habak keren syakila patai kebor hadin ka jingalang. Habak keli la ka CEC kalaya keren ru hakabay day baka jing bujeli menteri u presiden ula ong bawat la kidon katu ka ni kinongalam ki bapen pau ya ka ni kaman Henry ka CEC kam desa tia ka rensan banyak keren ya ka ni ka subject. Namar kata ngila shimkia ya ki jing ai jing mod jongki ha ka ni ka jingalang ula benram. Haba pedang sengobha ya ka rajong ka parti ubat titos ulaong. Ngapen pau ka jing sengungu ya ka CEC kabala ibit yang ngaban shimti ya ka kamkum u General Secretary batmai ka parti. Uni unong ngalam batmai ulapen pau baka thong ka bakongsan jong u kan long ban pen klan shu ya ka parti bat panra ya ka jinga trelang ka bajan hapdeng ginomik khmat balajit da upat ba bat ka parti. Nga kular bangan pendap ya kajingkit kli bala benshet hanga ong ubat titos da ka babenrap baka jing trekam jong ka seng kala syakta ha kini kindiat benai beladam hadin ka jing eno kam jong General Secretary barim ubat Gemino Mautho. Henry ulapen pau ya ka jing kermen halur ka lawe jong ka parti da ka baong ngait scam kamtam hadin ka jinga kendu iki president bat ki secretary jong ki district prepare bat bangin salah benang penklan syuk ya ka parti. Kandan ka jinga trelang ka bajan hapdeng kinomik mat bat ka parti nang ni syakman. Singi don ka CEC jong ka parti bat idon ka tu ada tinggi kam ki bagi keren parti ki member kita poi bah khot ka delegates baro. Bangin yo la benye ka tu ada tinggi kam bat kapa nikong bat kapa insan kalong ban jet ya jenis sekali jong kapati bat ni suplemen dak away kasut dak away ka jing ai jumut la ya menjur lang ka kateng di ba titas kan kum jenis sekali wat mai jong itu kata kalong ka rai ka bagi si Haka mikir kalau ada kejung penskau nanti nanti mana mereka sokam dengan platform kita di dunia tu jadi saja ini lashim bagilah note ya kita mungkin jing item kejung penpau juga di rim nanti isu jangan penpau ke jing ai kublai ya ke Central Executive Committee ke bala ibit ban kampi hanga ya kan ka kam kum General Secretary joka parti te nagaliang ka jungi kalong ba tam nagaliang jonga kapag tong hi kalong ba kumno ban penklan ya ka parti nang iskman bar kumjo ru ban nang ban continue lagi ban nang beteng ya ka kam kum General Secretary ya ka ba kaladan ga jingko hati niki kendiat benai ki beladap adin jing resign no jong General Secretary barim jungi ba Gemino Mautho den rengi kermen ba mentapat nang ni syukmat hadin bangilai kendu ya ki President Secretary mentara sengi jong ki district ki boper ilayo ya ka banyak beliau jumut bat nga kermen ba nang ni syukmat inang la ban pentelun ni ka kam aga ban penklan ya ka parti bat kam tamru ban kandon ka jing ya dei ka jing ya rekam ka ba khamjan shu apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka parti em ha ka jungi sha nagaliang ka jungi ka ba kongsan kalong ha ki konsensi ki badan ya ki nomi khmat ka ba ki badan ki MLA MDC ka ka parti ka don kata ka jing ong ba itu tempat election kata kam arai sa ki konsensi ki bagi job ten rei ha ki konsensi pat ki bom job hi ka don ka jing kandidat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi ha bakim job election kalong ka ba bahaya ki ban ya kontak sa bat ki pat ba baru san snap
dia hoi hatung hateng dek si kalak bendon dan redang ni syukuat pak kai ke bagong ke parti ngin le kalau ba gila don ya ki action plan ki bangi penkre kalau ba wat haki tuki konsensi ki bangi don dong ni madro nakal yang ke parti ke bod gini le iban wanra ya kan jige dek ke bejan apa deng di grassroots bat kinong elam ke parti haki tuki konsensi